Agentaolag a devos plus et David ar skiant, bremaik gant ar skipail hag a jikour klaskerien kreizen biolog el Roscoe, met agent avokaos deus radio e brezhoneg deus tourm ar produirien liez a deus arak tresou mengleuz e breiz. Der d'an oz e kerz ar manifestadeg a enep d'arak tresou mengleuz e breiz, zeus bet embannet ur c'helou a bouez. An embregerez variskan min e defet divizet dilezel ar furchadennou e deus kroget da gaz da ben var veur a dachen evit kavout metalioù prizius dignan zouar. Goulenn ar bremañ en eberien ve fe nullet an ol aotreo klask gant ar gouarnamant. Der oa strolet produirien leez diragle serechou e il a guilun aochou an arvor a pen ar bet. Un tregont benag e oan e plouzeniel evit tankati even a laita. Clem arion a blamont ar priziz el a vespaillet deo evit al leez. Tro 8 centim var nugen e oa gwerzet a litrat ganto e dovil c'hwezek. Deus tu al lezerechou e l'arrer neus ket tu paia muor. Un anterour zo bedant vet gant ar gouarnamant da gozial gantou daktourien ar jaden. Ar media kandregan e brezhoneg enaonet setu. An avezet ma ade o radio kerne gant brezhonegerien breiz izel. A radio ol brezhoneg digoret naontek blaso e deus divizet ledannad ez achen skinia varzu ar reter. Ma naver daovar nugen. Respond ar raio d'ar gal vo lancet fin ar bloaz gant ar CSA evit frekans ou radio e liger ad lantel. Ahe on eus un digoradur teknik dreistordinel, evit gelet digeri ur media kandregan e brezhoneg enaonet. Neuze radio kernez o vont da lakadi anno evit klask pakout ur frekansen e enaonet. Gal a rafem just klask pakout ar frekansen a skignan programmou radio kerne vel vein iriande, me kaout a rom gwellor sellet hiror pelor hag klask digeri benafin ur radio enaonet evit gopratut, ober, bouet abadenou, fardet evit an dud o chom e reter ar vro. Un em vot for an vo fenoz e san nervland l'er ma helfe a radio nevez en em stalia, Pol nevez digoret en dro da c'hevredigechou a lak dija ar brezhoneg da veva e bronaonet. No deus tamm repu ebet, eus an malou bete kiberem. Bem dez ez a pe var spluger kreizen biolog el Roscoe din d'an vor. A drugaret o skipail et eus ski antourien eus Europa a bez, d'ober o enklaskou e pen ar bet. Rede lavar neus ket kemen a skipailioù spluja e pen o zebrochal just a wala. Bez eus unan Everest, eni UM, bez eus ini Roscoe, bez eus ini Banyuls, bez eus ini Villefranche, mais bon, mod pevod, neus ket ur bern tud a spluj evit ar skiant. Gwechal, espluj lo deus ar ski antourien assemblez gant eus splugerien kreizen Roscoe. Met pepini rankaout de aotre spluja. Din d'an anterkant vloaz e o micherelet kalz ar skipail. Bez eus traoù evel just da ober din d'an vor, me ez eus ur bern labour da ober modal, ober war dro ar zurentez, ober war dro ive ar bigi, ar refluskerioù, ar kompresor, ur bern labour zo da ober a raok mont da spluja. Icho oa ket gwalz kler an dour, oa ket brao, diez a walar da labourat, mais bon, grede. Spluja e breiz ne ket dez bemde, ur sapresko leo. Fin ar miz, e tigemer o kreizen Roscoe, stagidi da zeskidio ar vicher spluger skiantel. Bonjour, merci de votre fidélité. Soyez les bienvenus dans votre journal régional. Dans l'actualité, en ce mercredi 14 juin, la fin de l'exploration minière en Centre-Bretagne. L'annonce faite hier par le conseiller régional